Wegiro bwakwa nwithirite wina ntuku njega ningo kugwata ugeni kiri Nteto chietu cheruthe mwena rweri tariki 23 mweri jwa mbere mwaka jwa 2024 ngugwate ugeni nkuonie uria gwatinda kiri kaunti ya Nairobi, Thaa, Embu na isigo bionthe bia kaunti ya Meru. Amona Nteto iria nkureterete ni akariba Gembe Central kwariria uchunkuni bwa gikuo gia sniper. Siasa cha Kirimara kugwata Mwangi ore Rigathi Gachagua oreti atongeria kwamba kurungamia siasa iji. Ogwa bwa kuingwa kwa chukuru ire itena irasi bya GSS gukujerwa gicigone kia Mara. Akariba Marimanti ukenera gukinyanira gwa chukuru ya KMTC na thoko ntereu. Mwonanire twa mathithio ni Purity Richard na ningetwa MAUREEN KINYA na Nteto chietu chiriambiria thaiji. Rais William Ruto neregeri kuriunga kaunti ya Meru kirisigo mbunge bionthe kenda kwambiriria ntuku ya Aramisi akiumia giki ya bunge ba kaunti unande ne baugite ati nibo betete rais endete ngabana bobo bukionekana kugwatia Mwangi nkuruki gatigati ka tongeria bana ngabana iborete ngabana kethro ne akwenda no weje agakuji Njunga ezi ya ntuku ithatu na kuruguria mirandi ya thirikari nene. Na mwandiki wetu wa Nteto Anthony Kathenya netete na mbere na kubangania rugono ruru tuketha twekuretera ru ore tugwita na mbere. Tugitegera rugono rungi akariba nthambiro kitheo kabuito na ireule ni bachumirite kuromba baria bonthe bakwirikana kwaraniria kana gutuma mbecha kiri mututigi Daniel Sniper guchunkunwa ni rwangi rwa borithi ndikeri ni bachokete baromba baria bonthe bokarata kabari na umenyo bwane atia na no woragire mututigi Sniper kwandikithia kiria bakumenya na rwangi rwa DCI ni barombete atongeria batikeje gutonyithia siasa kiri uchunkuni bwa gikuo Sniper kenda kioto gite kaure. Dennis Mugendi na aranirite nabo na tutumira riboti iji. Baturite na karu baria kari kumanturene ya iria roi kaboito kitheo na kungi Gembe Central kuiba kuwata mbaru Nteto iria ngavana Kawira Mwangaza arariricia kuga baria baringire thimu ndani ya muthiani tawe Sniper na kinya kumutumira mbesa mbere na ntuko ne gikuo kiawe ibekirwe mpene bombikana kuri na uba kumenya siasa bario ma MC na bangi batigiko ya na gutejaniria Nteto iji na kairiro ibatigi kuringa siasa na muriyo mututigi ni untu kwete mwankana ndi tikioto bagutetera ngera support gavana to Kawira Mwangaza no nditona ntukwira aragie musioke na uwire kwina ntu bekirire Sniper mbesa akiura na kwina bangi nabo barakenwe iworonera ntukweu oni nkiromba kinyabo bandike statement ni onto no kwethire kwe bangi baithire babuire gitendo kike na bekira bangi ko ningo support sauti sanga batoka Kawira Mwangaza bau bande kwe wekirire Sniper mbesa ntukweu atitokwa kwena mtu baraki nona thimo DCI basukuma nabo mwanka nyabo baumire tumeibao tureke wekira anto atena makosa ni onto bwambi kwena antu bachete tibo mbingwa ukona mtu akiaria ka wini mukari wako nganu wako akiwa ate kore na akiwa nibakomenya baraba bwethe onto bo ero mbare ako ire muntu ra wisi abatu tokasia ndi akaripoti ako nareo lakareka statement aitodia na githakero kitokethilo ngogia maoki wao tu yo tumekata tibo noi twinororo sana batu inya ikwithirwa tutine mwana wetu Sniper itokwenda inya tu akieke justice yawe cioneke lakini MCA bukaringa siasa na mwiro Sniper eke nindi baba kuthithia usungusi babu ithio usungusi babu ithio bobae kanya noraka watikana thirikari amuyukirie Thaa kwa ugwatanire na mama
borute ngwe rekeni kuringa siasa na mwiro sniper antu bare gothokia bange uthari ukakumea ni mtu fulani ora sniper uboru to kalipoti kwa woni kumea sniper ro mtu fulani na mwathiro ntuna nona inge antu bare kanta cio thari uringa kirutho ni uthari muntu na asimanto akumea na umabwana mulungu wangu amutethiri umabwawe ingi bakauga muntu ari na akia kuwata mbaru mutongeria wa gisiasa uria kwenda muntu batukwe wakanya a support saindira kwenda wethera urakawira mwangaza wa support kawira mwangaza wethera urosaindira kinyo kupingana kawira mwangaza nawe no uhuru wa kupingana nwe lakini tekwethera we kwe bangi boteba kiwa au support kawira mwangaza ateko kuko kya kwethwa ateko kuwe biacha se kuitendelea hiyo tumekataa tokora nabo duare to da kuwa muntu ra wisie haki ya kuthia ta sniper narungame na sniper na batu to mu support tuone haki ya mwana wetu ora aurire lakini siasa yukumeru mantu ne muntu okwete muntu atokomani biendelere muntu aero thina ekwa ni siria kuna sio ndisi ya ibendera ngo yo basukuza makaba kide mantu yo mwisho unika ngwenda ku aria twaturi rugi turinga kura tutaringa kura kende thima mci yetu yetandwene batu ne ngwenda bera atiri ukeya gwithindwene betite ibarwe pio 2027 ni elio kinya batu tirima kuona batu tirima te muntu ge yo twira atiri indwene ndatura kuga gutha mutu na gumindwene twamutumite narwe pio unto mukani kurwa narwe pio ndu 2027 ethagi menya etate atwithira ariri choro nja yawe na kariba kiringa bana kawira muntu support kawira mwangaza na mu support mwankoterio mwako menya we abakawira oroko menya we abakawira na mu support woni na bwakwa na family yako na sore bakwa woni ngo support kawira mwangaza ngiri kwa ngiri oroko la megakiwa weta mtwade mantu akawenda na yagembe kanako mei mero tore tote o memero nema noi ote muntu ku mathaka ni thia support kawira kwewe ote muntu ku membo ya support kawira kwewe ote muntu ku maisio na support kawira kwewe ni amero ba support mero mwensao oba to aikiru mantu yote taro ami yatina mana oba to itokwa kawira support atoritere ngoe thirikari mote na makosa mutitanga na makosa yawe si kweli kwa itokoromba thirikari ndrisi yai eshughulike na manto ya sniper nyabatu to wetia justice lakini thirikari yetu ya county itokoromba yewe uhuru etoritere ngwera twathurite mameyo otoritira Dennis Mugendi Weru TV wandine Igembe East Igembe Central County ya Meru. Nteto Kanyamba uria niwe mwerekeria wa ngwataniro cia biashara neo Trade Union of Kenya Congress nongerete mubango jwawe kiri siasa cia kirimara iria gwakagita gaka cionekete kugwata mwanki njero augite Mount Kenya West etibatere kwirigira Meru ikapaigika kairi kiri kugwatithania giti kia urais ni untu kwombeka kindike akenda kujukia muthigo nyuma ya Rais Ruto kurikia ibindi byawe bieri augite kirimara kugwatana kionde gutiombika kairi na nande ne kagita kamwiri gajwa gikogo chwandugu injeru Boniface Mwongera gatumenyithie nkuruki Keria na mutambo Weru TV mwako Imwe mwandiki munongwataniro Kenya Independent Commission Workers Union keko bwana Nteto Kanyamba na menerete na rotera rero gwetana mbere no kajoki utongeri bwande guru Kenya mwaka 2032 Rais Ruto eberege tene gategate kamunio Rais Rigathi Gachagua na ubunge rotero wa Kiaru bwana Ndindi Nyoro Kanyamba kararia rorero akawa 2032 umero kedrenenia nedra tu kibali kagya mwatoka na Meru itiringira kura mtonge moiko ethera ari vice president deputy president kana ethera ari president Meru no mwanka itenge bakenda kungangana no mwanka ba represented batwe Meru na Eastern Mount Kenya tokaregana nabo na tuitenge na tu separate tuethero tu batwe tu group yeto it is separate from Mount Kenya kana tushite Mount Kenya East na tuethero tu na logo yetu na tuethero tu na tubeto ba champion course yetu ende tutethero tuwatanirete na giko muthemba ju ba kwenda nonga ba support mtokuma East Mount Kenya East kagita kara keja ga siasa
bakarea support muntu okuma Mount Kenya East bakethera bari bonka Kanyamba rendithia rwaliro awe akauntu bakumorotera Mount Kenya East kuma karaje gitare Kenyatta ibethirito bagikite obobwega anto ba centro na konande gwakinyira mwaka wa 2032 rwaliro kethire mumero kuthegea mumero kunene mumero gutongeria Meru etiambi tutiro rwao rwakuga ati batwe itugo support dindi nyoro kana gachagua nitwathurire President Ruto Meru na Eastern Meru na Thaa Nithi na Embu twinde mai twathurire President Ruto twigwatanirite na nende kwambiria gututenga kwambiria kuonania ibo muno bareo kenda baibanga nuntu wa 2027 na 2032 indo bakuma cia siasa President Ruto atiumba kutara mwekungi a replace Gachagua naenda gutarongi no ngarume Mount Kenya East na kenda rwaliro Thaa rwereka ninyaruge ya kiriki Kanyamba yaromba antu bakumarotera Mount Kenya East bethiro bekumatire mutongiro kumekara Professor Kithure Kindiki nontu nogeta kwa msa okunia nthiguru ya Kenya area ritune Gachagua aumaku mtura tomba gwitikiria a deputy president kethira te president deputy president gotonge at moment nonga Kithure Kindiki noe our champion at the moment na gangwenda Kithure aithikire narua lokoroba kwaria ndiruita lokono ntu bambiritie tuari na bagitwika tonyagia ku batu tutumba kurejagirwa mukone ya nchuku karanga na gukonie thuganira kuthithio nyanya bogisesa na mugongo joe kamba rere kwithire kende kithiri bo babunge ba Meru Kanyamba ariuga Ameru batio karande goro bakarekanya bategete gutumiro bothoku ni bathithia referendum baraba utongeria yu yangwataniro ye kamba na Meru ibathithia referendum kire antu kire mwingi bone kethera mwingi jokenda kugwatanira na ikamba ngwataniro ne eu na ni mbio ekethera objective kege kwithira ni objective ya to support mwikamba tutige mumero ate guti mumero twenwe gutengo gikeendelea batwe tulesia tule baba nini ba siasa kidogo atongeria beto wa MPs ibamenye kama bwirete kuthithia public participation and tiga ambuge ha openele mi no ndo inda na ura wakaraga MPs beto they are let down majority of them reporter Nteto TV kumaja kingine kineki mushusho Nairobi beta Boniface Mungera na bwachiari bachukuru ya mwenje ukuma Nterechi ya igamba ng'ombe ni bakuromba kwagirithwa kwa barabara ya kuma Kianthanga mwanka mwanjeo iria bakuga ni thina enene kiriana baonde iria betete chukuru ni bachokete baromba gwakwa kwa ndagata ya muro jomwe juria joriganirite na chukuru bakiuga ndiria kwage ambura na baba inge batiombaga gwita chukuru ni bakumeneria atongeria baraba bathuri na kura bakiuga nebo batigukinyaniria wirane bwao kiriakari ino nio barabara iraitumagirwo na arito bachukuru ya primary ya mwenje ndeni ya wadi ya igamba ng'ombe baraba umaga Nterechi ya Kianthanga barabara irakuringana na chiari bachukuru ino ibaraithagia kinyamara kinene nontu bwa kuthuka kwajo ngendo inoche kuthicukuru nkoroki ichigitaragwa imurojo wa mugomba wa mwenje orera kurete urawingagiria aritwa bagatinda mwito ariuga baeterete roje rukuruka kuma a primary school ya mwenje primary kokelozikana go connect school yetagwa Kianthanga primary twina problem mwene na mono nontu tutiena barabara kuma rira nthe ya ombiro tutire twona tractor tutulete na thina kwa tukenda connect kuma mwenje primary ikabindi tume mwenje primary twenda meundu wetagwa kamuteria almost kwale twate barabara ere thiete up to Chuka Technical Institute twetie kenda tukinya area ya ewetwa Kianthanga primary igerio baikabi kama tagwa kuma nara barabara ni igerio byare mago kinya goko nonto naku barabara nenthoku mono na aciari bao maana gukamata igerio bagekunekagera na meabure rwana rumwe karurega kuthicukuru rira kwaura na ninge bationaga antu bakubaringia rwana ruyaga rugacokera gaturi kauroni nontu mwenje urira kurite
withagirwo ina rwĩ runene muno. Bariuga ibatwire kwegwa mawira nema kuthondekero barabara ino na nkuruki wa kirwandaga cha Muronio jo mawira ne maraba kuga mwankagu matingitwe pato atwirite gatwenjira aya coka muthomi njo kiauga agatutulira etana kinya kagita ka tractor koya gutura nikyo tukuromba ngabana nagerie bura atugwatithaniria barabarenia kuma Kanthanga stano koya Mwenjeo primary school nonto na twana twetura ria Kanthanga sub unit tutithia cukuru totwinge gatutiraga tugakinya thita mono tarira kwa ura ikwa kwena gutendera kwinge mono kwa utukuromba barabe wabe bagiusikana manto mabarabara ibagerie bura kombeka itotokobothaitha boya botorothera barabara eno ya Mwenjeo ende bareromba atongoria bago baraithirie obatu bobo kenda ngendo ino cha cukuru ithiriwa Kinyamara itotokothaitha anto barugamirite manto mabarabara itotokobothaitha itotorothera ni barabara na kaingwana beto bakara bwega toma anto bau mweshimiwa pato na ngabana ibagerie guturirikana batothondekere barabara cia kuthungira cukuru Mwenjeo na temwe icionthe na mucie wetu twe ing'ara njeru agerie bura kumba guturirikana tukaya gutethio na interview bionthe eria yetu kinya na kithomo gigaukira itura riri na kukage na Weru na mantu mega makonekana itura riri. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Kwino tonga bobwinge bwa Akenya buria buri njarene cia rwangi rwa unclaimed financial assets bobo ne kumania na riboti ya rwangi ruru ruria rukuga antu baba inge batije kwina mbecha yu na buria bomba gwikinyira na ndi rwangi ruru ne rukinyete ntere cia Embu kuthomithia mwinge mutaratara juria jotumikaga guchokia mbecha ciao. Mbia na utonga wa makiria ma bilioni 60 cia Akenya ngurani iri thiini wa ruvonge rwa Unclaimed Financial Assets Authority. Ene ambia ino matiese ire kuo enge matiese uria mangiciona na amwe ao ni makuire. Nikyo gitumi ruvonge ruru rukite thiini wa kaunti ya Embu kuthomithia andu uria mangigwata mbia ino ciao niguo mavote guitumira gwikuria na gukuria utonga wa bururi. Mbeca ici ni bilioni makiria ya 32 32 billion cash taslim cia andu a Kenya na shares na other instruments ni bilioni 30.5 30.5 billion. Units cia share iria twinacio ni bilioni 1 na milioni 119. Indo ici ni cia Kenya. Atongoria a ruvonge ruru ni marathi na mbere kwereithia a Kenya kuria mangikorwa materere mbia ciao na matesi ati no icoke na uria riu magwika niguo macione. Kana mwina kindu mutigithanitio na kio ta bank deposit kana insurance waete handu kana dividends ya shares wagurite handu kana mbeca cia thimu mobile money watigite handu kana ona magoti-ini uthi goti-ini ukireha bail cash bail ndwacokeirio kana kindu giothe utigithanitio nakio kihana mbia kana kwina mbia. Guku ruvonge rwa magoti wa naruo ruri na andu engi muno aria matigaga mbia ciao kuo no ati maticokaga kuigira. To call upon everybody who has ever had a case in court, be it a criminal case and you deposited money and the case has been concluded, kindly come back for your cash bail. If it is a civil matter, you deposited money, in terms of security, of course, we are also calling upon you to come and collect your money. Aruti wira a ruvonge ruru rwa Unclaimed Financial Assets Authority ni magakorwa na kigomano kinene thiini wa kivaro kia Embu Stadium muthenya wa Jumatano kiumia giki kuria ekari onthe a Embu maraurua kuka kuona uria mangicokererwa ni utonga uyu wao. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri.
Rwaria rwegie GSS ni ruonekene kugwata mwanki ntere cia mara aciari bakiuga cukuru imwe gwatwa kanya kakwithirwa na GSS ni njira ya kugwithia cukuru iu kumania na mateta jaja nandi thirikari ni uritwe imenye uria ikabangania o cukuru kwithirwa na junior secondary. Baugite mubango jwa mwanya nejo kwendekana ni untu gwaka irasi na mathaga jange jareza kwendeka te untu bubuthu. Mate Mugambi katumenyithie nkuruki. Meanka nyuma ya mutaratara wa kithomo ukwambiria kugaruka ndeni ya nthiguru ya Kenya. Secondary nini kwambiria kurugurwa kirima cukuru ya primary ugwa ya arwaria na nkinya matheta makurega kuganirwa mara uyura guntu na guntu ndeni ya nthiguru ya Kenya kaunti ya Thaa na nkinya kirigi chigombunge kia Mara. Kurietu na arimu bathatu batio bakuthomithia kuma grade 1 mwanga grade 6 na barotha bwere na betuka kumania na kithomo giki aciari ba cukuru iritaro nenkerwa kira cigiki kia junior secondary ba kithukaga kiri thirikari ntugo gwa ntugo bagitumanaga kiri thirikari we no gutigira ba kunenkerwa kira cigiki tutere de gutiganiria cukuru yetu tutere de gutiganiria cukuru ya Kiagangulu primary school etuika ya kuthira Kiagangulu atitiomba kuona CBC na cukuru ino ya kwambiria giteraja muno na zaidi ya miaka 60 iroma kone kinini ndaromera Kiagangulu lakini tutikuona kirari mwanka gwaya bunene bwaciari baba icukuru ciao ira bakite mianka kwa mianka kuthirwa na nkinya kurimangeria bakiugaga baturite guciaka na kogu batiomba kurekeria ciomba kuthiru ikwagia kirachi giki watoto diawa enrollment is kidogo tu ni 56 from grade 1 to class 8 and then PP1 they are 7 ubo igwarira cukuru nyingi iritari na kirachi giki kia junior secondary ikunyia ritwa ntugo gwa ntugo aritwa bakithamagira na nkinya kuyura kiri macukuru mwanya maramara na irachi bibi muneno airomo ni atwetekerie itotwana tou twekure ni atwekera dina no na nikanda auga buruburu na ngai ari mbere katukumoromba muneno uwe airomo atwekera dika twana toto twekure u kumania na mama monthe atongoria ba kaunti ya Thaa na nkinya kirigi chigombunge kia Mara bararete romba na nkinya gutumana kiri thirikari nene gutigira cukuru cionthe ikunenkerwa kira chikia junior kuthiria kiriro na nkinya gukiria macukuru mama JSS class kibiorete 6 na 7 bila toeroli tubu kuto abanga tuinde kwa kauli moja JSS cho kueroli na skuli inge sionde si Mara na Thaa na Kenya yonde hii kitu inaitwa JSS. We have a big problem. Many of our schools were not given JSS classes. Wale walifanya mtihani last year hawajui wataenda wapi kwa sababu hiyo mtihani the exams are not yet out. So tunaomba serikali na tukiwa part of that government, let all the schools be accredited to offer JSS classes. kuringana na atongoria bantugo gwa ntugo kujurite matheta na nkinya kiriro aciari na nkinya aturi bakiriragira macukuru mao matikaje kuthirwa na nkinya kurimangiria. Tunaenda watoto wetu wanaenda almost 10 kilometers kwenda kutafuta pahali ile shule inaopa JSS. Sasa ile demonstration zikuku kila pahali ni wanafunzi na wazazi wakitafuta JSS classes. Tena mpaka kwa rais kupitia Ministry of Education kuhakikisha kwamba kila shule iko na JSS. Siku ile nilikuwa hapa Eroli nikipeleka Watertown. Kapata Eroli Primary School inafizika inaisha. Na ni kwa nini? Sababu hakuna JSS. Wazazi wanashindwa kuweka watoto shule tofauti. Wazi kuna mtoto Ngoroki Primary, kuna mtoto Kieni, watoto wako wakihamishwa sababu ya JSS wakienda Ngoroki, hata wengine utafanya nini? Utahamisha ndio wazazi weke watoto pamoja. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Matini Mugambi. Eta na mbere kurumira Nteto cietu inchokerete nyuma ya kagita agati kuraja na chionkuruki. Mabade, we mama mabade, mabade. Ukipata baridi, nuno mabade.
mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonza bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo egutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Kutendaje perfectionist na abos babe wakifall madly in love. Alafu ongeza watoto wawa fabulous kwa hiyo mix. Unapata the perfect blend ya familia na comedy. Watch comedy mpya tena fresh kabisa ya Kamu Stay. Itaanza tarehe 11th January 7:30 PM kwenye Maisha Magic Plus pekee. DSTV channel 163, Go TV channel 3. Oi, tudo nito. Oi, masa sopa, tatigo esira ya noko makaugo. Vare ngara na Joy Max mwevoko. Wow, mona Joy Max mwevoko ngakena. Gakirite gakithei nigakuruga manda. Na bei shosh. Bei ya shosh. Bei ya shosh. Mokaga wogo. Joy Max mwevoko kuma Joy Millers Limited ni mutujo mwagiru jo magurija te kuinyiria mubuko jwaku ni gikeno kianja na juri na mawega kathetindo. Joy Max mwevoko tukenera turi amwe. Here comes the grand event of Africa, Africa Cup of Nations 2023. Watching all the stars of 24 countries for one champion. See traditional powerhouses defending their glory. And watch out. He tried to cross it in. Dark horses are racing for the top. Surely the winner. Try your best and lift the trophy. Start Time Sports. Beyond passion. Ngukugwa togeni oringi kiri Nteto chetu cheruthe mwengi chokera na chionkuruki munini wa Rais Rigathi Gachagua noritie atongeria bakiri mara batige siasa chanu kajukia gitikina mwaka jo 2027 yontunende mwaka jothirete kuma kithurano kithiru hari ugathaiji atongeria babati gutethia gukinyaniria agenda cha Rais William Ruto. Gachagua arite bobo kiri muchemanio na atongeria Banyandarua. I say welcome. And I congratulate members of the County Assembly. Kagita kala kwithiretwo kwina mpatho gatigati gatongora ba county ja Mount Kenya mpatho re jumanitine tagaria ria bunge na tongora mambo kuma county ya Murang'a kwendekithia mubungu wa Kiaro Ndindi Nyoro kwithira munini wa Rais William Ruto kithurano ni kia mwaka wa 2027 mearie no kithijaga na mbele kuleta mpatho gatigati gatongora ba ntere ino na tongora ba county ya Kirinyaga na bokweguka bakiendekithia governor wa Kirinyaga no aiguru kujukia gitiki kia munini wa
rais munini wa rais Rigathi Gachagua nawe neumirite muthenya omde na kuria tongore baba kwebane na siasa ja mwaka wa 2027 kana 2032 na kugwata mbaru rais William Ruto kiri mibange yae ya gutethia Kenya. Gachagua kiuganite ne muno tongore baba kwambiria siasa ino mwaka omwe tu nyuma ya kithurano kinene. And let us not be transfixed with childish politics of succession, of elections. We have barely come from elections. 1.5 years. I want to appeal to everybody, more so in our region, which people look a little bit confused. Let us focus on service delivery, and we want this region of ours, all this region, to be united under President William Ruto. The way tulikubaliana, tuunge mkono, tuwache mambo mingi, na tufanyie wananchi kazi. Gachagua akiuga thirikari na mibango mingi ta gutigira Kenya bena stima gukiria urimi ntere ino amwe na korano nyui bwancho bijai bango. People want service. Watu wanataka kuhudumiwa, watu wanataka kujua mambo ya barabara, mambo ya ukulima, mambo ya stima, mambo ya maziwa. Sasa mambo ya uchaguzi ni tuachane na hiyo maneno. Munini ojwa rais Rigathi Gachagua ukagitakana gwite thina nene ile kwinyire matagare ma thirikari kurwana nchobi ja ibango ntere ino ni wagibwa mawatho kuma kithirikari ja county amono guni akathite watho Bujeru kuma ki county assembly ya Nyandarua bulabu gwatitwe mbaru ni governor wa county ino. Gachagua kiolege county assembly inge kuthondeka watho tabobo amona kulema governor bantere ino kugwata mbaru mibango lego ikirwa korwana nchobi ila ndege ni watho. With this bill, wale hawezi wacha, wale ya kuuza vitu baya watatoka Nyandarua waende Nyeri, ama waende Kirinyaga, ama waende Kiambu, ama waende Murang'a, ama waende Nakuru. So we want to tighten this thing around the whole space and the whole country, so that wawachane na hii biashara, warudi kwa shamba tukalime pamoja na hawa. Mimi sitaki kusema mambo mingi, ile siasa naendelea, mwachane na siasa. Kazi ni hii. Let me say, those who want to lead, hii vijana wakikufa wote utaongoza nani? Come, kwanza tuokoe generation. Then unaweza kujipanga nao huko mbele, isn't it? If these young people are all dead, wamepoteza vitambulisho, wanalala kwa mtaro, wewe unataka kuongoza, utaongoza hawa, utaongoza nani? There will be nobody to lead. Let us first preserve this generation. Mimi ningeomba kama sisi wote viongozi kuri na wirigiro bunene cukuru ya KMTC rwangirwa marimanti kwambirirwa gutumika rwabo ni nyuma ya maabisa ba KMTC kuma chuka koriunga ntware kwa thuri ni untu wa wakibobo akiaria Nthongo Mbithe uria ni mukaririgite wa CDF gisigone kia Tharaka augite tayari wakibwa imwe ya miako ya gitumi ni burikite. Thirikari ni uritwe na kwandika arimu na ariti ngugi bangi ba gitumi kenda moritani jambiria. Paul Kabithe gatumenyithie. Nomwe wa biashara thokoni ya marimanti ara biashara baindi bakire bombite gutarire kinyamara kinene kira baithagira bayikurukira muno thokoni ino ya marimanti ndani ya ashumeni oju intobia thoko bikwaje biekorwa ba marimanti aga ndio ndana kabikara bikiura na bigachoka bikathingatwa na bikaura koni tutiakagirwa ntintareje jiune kangire ekorwa marigu kuthina bationa ukarimbura rekura into bionde bya kondorwa bikathiegwa nabyo kaere kya tukone kioro kyoyorire na baya batogeria goro yonge aya atogeria goro yoronge tigo ziora imbura yaura todo takirwa chuka yake to akarata ntita na kubai kuromba itwakirwa thokweno na yakara wakwa menya tureterwa akikuma kuraya yakwe na kibagwaga ugu nundu tutietegeria kiu dakwa kigo tutiri ogoti thoko yetu yakwe kaba no kuona nyamaratasi moto ikaira na gato ikaira maratasi makorigeria mwatho na kurigairagia mbura tukiura erwa ndoje seura ikaigara nau Gamo siasa Paul Mugambi na orankorukia kuriungite thokoni no muthenya kwemthi akithiria tayari milioni 250 ciombete kurekerwo kumakire thirikari nene cia waka thoko ino na kinya milioni 100 kuthondeka tubarabara twandeni kwandeni thokoni ino ira nene ukurukira minister wetu wa Karia na utongoria bwetu wa Tharaka
ne arutire shilingi milioni 350 cia gwaka thoko ya marimanti naye Nteto kwaria ndenda raithanga setini tenda ya gwaka thoko ya marimanti nenenkanirwe yumite kwa national government nonto naga county ndaka bangire bonge mebiba mbetse tiko kana cia gwaka thoko ino ya marimanti na ino ngichi gwakwa 50 million cia gwaka thoko ya ngoroba yena guntugwa aikurugo gonkeria twana yena biorobiaga na milioni inu ingegana cia kurutha njira ino cia marimanti ino iriaga marimanti Mugambi arite ogwa ria mbuto ya KMTC ya chuka bombete kuriungira amwe na kuthurima gwakwa na kurekerwa wachukuru ya KMTC ya marimanti kuibwaga kaire siki ya leo tukwena ageni kuma KMTC ya chuka ora principal ora wayarugamirite KMTC ya chuka na noe pia ari ni charge ya ino tukwenda kugura tharakaga na emunde na mekira visit ya kuyoko kaingona na ta twendete kwendelea na readiness ya kurugura KMTC ni ontorende itwakite administration block itwakite lab irachibia kugana furniture cionde tugurite so itugwitigia utiegento tumbete kuga tutigirite nyuma twina ruye twina stima na itukuga ngaya gitethagia tumba kuya kurugurirwa Morugamiri wa kina CDF ya Tharaka toe Paul Ngochi na ringi thongo mbuthu oya bakuthiuruka bakionaga facilities voraikari na bagukenera muno kuona Steve Ireriogo ya kwamba kila kitu kiko sawa iwira inka itigerie chama compound na kutheratheria na icio twenderete na cio kutheria tweterete anene barabange bayite ntugo ya Alhamisi kuma Nairobi baomba kuya kuona kaingo baomba gutuprovira ya kwamba we are ready to start the KMTC so ito kuibwaga muno kwa ijinji ikagitani waku Ngochi atariretie barabakaya the first lot tukaba support fully ukurukera obichi bwa mheshimiwa na CDF ya kwamba tukaba nenkera mbechirika omba kuba support kuthoma kozi yao the first lot ireka kinyambere kuruni ya KMTC ya marimanti rayo mbete wakwa kiragento na ritoba kiregagirwa koya mweri wa 3 nkiripotera Weru TV kumantere Tharaka chukuruni ya marimanti KMTC bitwa Paul wakabithe Ore Rais Ruto eregeretwe kuriunga kaunti ya Meru kiumia ki Jacob Mantele uria ni musiasa na muringi biashara ni aririte ogwa bwakari kumania na makarikaja wamba bwandethia ntere chegembe no thariuga mubunge wa guntu guko ni achumite bwakung'ana gukabanira na thina eu endi thirikari ya Kenya kwanza ni bati kumutethereria kenda ukaria pochokera guntu ku anto twatanire twike mikakati woni bethiretwo ndi egembe nothi ndina ume saindi ya miaka 20 na imbonete manto yaendelea ya wamba ng'ombe ndirantu be ya amuna beka amwe kwira kwa thuki 2015 na itwekire ng'ombe amwe na turakari no teiro ginye mono tinya muntu omwe kwire tureka ng'ombe kiania 7 so birabiri itu ayane time tubange tureke kwendia ng'ombe ciaku 10 no ngeithano mwanya ikaita wenda kana warea lakini tukeya amwe twatumira askari bara twe nabo na arithi betu bakethora be kiafu kurithia ng'ombe uti ng'ombe yiywa mamu imataro ma amubiashara na kinya musiasa kuma Ntereino ochegembe to Jacob Mantele akiuga manto megie okaria na gwamba bwandethia mamatibati kwithirwa magikirwa manto megie siasa andeni manto ya siasa na maisha yantu yaina mwanya muno kundenda kuromba antu bonthe antu muno amwathi twambui na nathu barabare arithi ba ng'ombe basaindira ng'ombe iweta muno twatanire twike mikakati emeya tutumira askari bara mheshimiwa twaregetio tushwera na tumutetheria nya kuthwania uroko mnyae no ntombo kuwa bwatethia urithi wa ng'ombe aye tumutetheria ebyo bira mkona thaibirio kusuamba bora bukubwithika iwamba bukuiyo tukumenya ni wamba bo muthemba uriku na mno thirikari no ntombo mheshimiwa taitu no Kenya kwanza thirikari ya Kenya kwanza igaurithia bunge bo taitu muna kuurwa muno imantu kinya athetete na antu bakiona akwira raisi akwira waziri wa usalama akwiya kunwa kureta askari 140 kabo kwenda mtu ethi usual so ndenda mno tumutetherie tutamwe pressure mbinge na tukiminya manto ya siasa 2027 rwari uti siasa iko ni aturitire ngwe tumwe time embe ya aturitire ngwe iyo mbenda kuromba mno antu begembe nothi ogo na gutuma antu mwaki Profesa Kithure Kindiki urane mutongeria agwa manto megio karia abwandeni akiuga ibwega kinyago ya kaithirwa agikira manto mama na orito nontu kuma akurionga Ntereino chegembe nothi imbwamba no abuthite na mbere na ndethia itichoketwe enda muno wasirie tukindike kuma ntukwere irendo muru
ng'ombe ikuiwa maita ya 5 na antu ibakuite mwaka nyaskari ba GSU ndenda kindike muno oye manto ya serious na thithio ngwira kurita Rift Valley nebwithu Asamburu na Isiolo ng'ombe cietu cionthe itikuraya si ara kiturukana na ingi ina Samburu mukila yoro wetu na niko minywaire so ndenda kenda nya tuti urithia mweshimo wetu muno ta itumwa agiro atu skuma utetherie kuchokia ng'ombe ici antu ba Begembe North na ng'ombe cia Meru na nkira antu betu muno Egembe North tu mweshimo ata itumu support otie muntu omba ngwai wengwa na ara tukomba tukuona tomba otethania no ntobo salama no ntobo security into bietu tumutetheria antu bara bonde bakuona bomba omutethia kuma Egembe North Beton Class Chabari. Mutongeria wa ngwataniro ya Azimio Raila Odinga muthenya Jwanarua ni akinyite kaunti-ini ya Thaa River aria atirimene na akiama ba ODM mbere ya kuthithia muchemanio jwa mwingi Nteto. Raila nonekete kuigika urungamia bwa kiama kiu akiuga kuri na atongeria bakai bakwenda kugwithia kiama. Raila kuthinga tene na atongeria ba kiama ki. Akiaria njongene yawe kaunti-ini ya Thaa River athingatene na kiama ba ODM erenjera ya kurikiamiria kiama kia ODM mutongeria wa kiama ki Raila Odinga ni amenerete thirikari ya Kenya Kwanza akiuga ibatere guchwira Kenya ngugi nthigurune oejete ingi cia ome. Sasa hawa jamaa wanasema ati wanatafuta kazi kwa Kenya huko nje. Ati wa Kenya wanapatiwa kazi huko sijui Arabuni, sijui kule Dubai, sijui kule Ujerumani na kadhalika. Wewe ufanye kazi ya mgonje mlango, kazi ya mpishi kwa marabu kule Arabuni. Hiyo ndio kazi mnataka? Kazi mnataka? Na wasichana wanapeleka kule inaitwa harem. Ile wanaume wanaingia kule na kuwapanda huko ovyo. Tunataka serikali izalishe ajira hapa Kenya, sio kutafutia wa Kenya kazi kule Arabuni. Sivyo? Kazi ya serikali ni kutafuta kazi ndani ya nchi, sio kwenda kutafuta kazi kwa watu huko ng'ambo. Adabu nasema wewe sasa unasaidia watu. Hiyo ni ujinga hiyo. Hakiromba kariba Thaa River kugwata mbaru kiama kia ODM ni untoneo ikonokia Kenya. Sisi tumesema Wakenya wote wawe watu sawa bila ubaguzi wowote. Watoto wetu wote waweze kupata ajira sawa. Hayo ni mpango tuko naye, ndio sababu tunasema tunataka watu waingie ndani ya chama chetu cha ODM. ODM ni mkombozi. ODM itatekeleza yale yote ambayo yuko katika manifesto yake. Hawa walikuwa hawana nia ya kuendeleza serikali. Walikuwa wanaendeleza tu porojo tu hovyo. Tutaangalia mahasla. Angalia mahasla. Wacheni na mambo ya dynasty. Tutaangalia mambo ya mama mboga. Tutaangalia mambo ya bodaboda. Jua kali. Hiyo lugha imeenda wapi sasa? Sio lugha imepotea sasa. Ilikuwa ni uongo mtupu tu. Ilikuwa ni kama kunyamba kwa punda. Raila ariuga akenya nande bari ugwatine ni untu thirikari nene ni inyirite ndwa nyingi. Ameshika bunge teke, sasa anashika mahakama teke. Sasa Wakenya wako hali ya hatari. Hali ya hatari sasa, hii nguvu ambayo imebaki chini ya wananchi peke yao. Na sisi tutasimama na wananchi. Wananchi mko tayari? Mko tayari? Ni arikirite kiama kia ODM gitina thina ndene yayo na gite athukanite. Lakini hawa watu wakiona kama sisi tunaimarisha ODM wanasema Azimio inasambaratika. Azimio haisambaratiki. Azimio iko pale na iko na nguvu zaidi. Sasa tunajua ya shida zingine ambayo umeongea hapa juu yake, tutaongea tena kule. ODM
Thirikari ni rombetwe kubangania uria bombekia kwathura kigina kiria kiombekia kuringa njeki ana baria bakurukaga bunene kiri KCP ende baumite nja itina umbani bwa kubakinya secondary bobone kuringana na mwarimu wa tene Nicholas Nyaga uria ni mutongereria wa gikundi kiria gikumenyeka ta watoto wasome initiative. Nyaga arite kagita kagutethereria ana baire baria barathithitie bwega kiri kigerio kia KCP ana baba nande bakarungamirwa ni gikundi giki kenda gukinyaniria iroto byao. Areka mweretu beyete kurara skuru. Kwa baba supported, thank you very much. Mungu awabariki sana. Mweretu kinya skuru, I promise to watoto wasome initiative ntibaringanthi nkawa kantu. Tumno nontoba murito ndo yerwa mwankatha ine nkomenya gathoma na kuluga ubonete ibwega kujukiana ja baba mwathani abatharime na ete na mbere kubongera inya bya gutethia bange na bange na baba inge bakurira ina society batekomba gwitethia lakini rira tuona antu ja baba bena wendi bo bwega bo gutethia ana ja baba itokugwa society ni gukura ino inkatho okuma akiri imwana Justa urakinyithitio cukuru ya ari ya Amawa na aithi urakinyithitio cukuru ya ari ya Nkwene gukurukira gikundi gikomekana ta watoto wasome initiative kira kiebumiria gutetheria ana baba bairi bathomagira cukuru ya primary ya Kanatho na baithiro batena wirigiro bakwibungana cukuru ya secondary no ende baibumiria na ende atongeria baikundi kibakiuga kinya antu obaraba egbombirite na bathomagira cukuru ira bathomagira kagira kaire ne kenda bomba gutetheria ana baba takwibomba uratukuthithia ne ana tukwa ndaraja ya kuthungutha the other side is success na with the hope that succeed maishene bomba kuthithia bwa maishene yo bakomba kuria luni yetu baete bai kutethia antu bangi bara bakethwa bena thina ti batu tutikwenda tethwa ndibo tutikwenda anything mantu ya maingi katukwenda kuona akigutetheria na ara thirikari kuremerwa nondu thirikari itikumba gukamata antu bonthe ana baba ingi muno bari outside bakurira nondu bwa fees na antu ntu batu bakaura bautetheria ana baba bakaura na uba yamba utheri na antu amaramari na Nteto itita bubwaya inkwenda kuromba old boys na old girls bawa primary schools baraba atethukire na ba succeed in life bachoke mashukuru yo bakayugiana untu ba batethia bakombo na boginya bo ita another level na bonde nkyuria especially ndukembethe no tutaikundi getu twi ne gikundi kia young people no mbodi twasoire antu baba gukula especially babethirito bege profession ya walimu kenda bomba gutugwatira tusisalambalatike enkwuria antu bombe kwiumiria gutethia na gutethia gutienda gintu kingi nontu cases there so many na tutumba kuyukia jionde Nkuruki yogu mutongeria wa watoto wasome twe Nicholas Nyaga aithirito ari mwarimu kwa gitarira ja nkenda kuria thirikari area kulelia muno ya utererwa public financing in education because nafikiri kuna gap. Ningependa ikiwezekana basari kite irudishwe kwa mashule, walimu wakuu na kamiti ya walimu ukiwa na representative ya board member na PTA member, ile annual capitation inapeanwa kwa mashule, kuwe na vote head ya basari. Walimu wakuu ndio wanajua wale watoto wanaumia. Walimu wakuu ndio wana interact na wazazi ambao hawajiwezi kila siku. Ntoto ro maicha bongo ibokona kinyabia korebia bya kiu bikorema kele fees ya mwana so kankoromba burudhirikari ya ile kwa undani kabisa ya buracha amani ya kuwa manto ya basari ichogwe skuru no ntu yuto komenya ninde cases ende ya thai kametere basari karinde obisine inyeka uru ya Justa kethea ina bathoma irete menya lakini wetu ria arimo itwe tukuchunkona na tukathia terana bara no ntu nya chukuru batura kwa wa remission Kumagebe North Western Class Chabare Nkatho cia mwanya ikugwatanira na bao twikire Nteto cietu ciruthe mwethe 3:30 niji na ingi nkuruki itana mbere gukenera mibango ndene ya Weru TV mbeta MAUREEN Kinya mwonanirio twa mathitho Purity Richard.